Assalamualaikum, hurmatlı bağbanlar, dehqonlar, dostlar. Biz Evropada emas, O'zbekistonda. Öte son bir yerga kelib qoldik. Bundayda hem Evropadan, Turkiyadan görüp жүрөтүлек, бирок мына көрсөткөн жерибиz солнечный панель, бул жагы солнечный панель. Onlar ушудан күн энергиясын алып атышыптыр. Күн энергиясын көз жетпейт. Бул жагы кеткен, нары карап. Бул жагдагы кеткен. Ай, Muratка. Сапшым кылышып тур ака. Сапшым кылышып турга дейм. Бул жагы кетиптир. Бул жагы дагы кеткен экен, нары карапчы. Мына солнечный панелдер. Бирок түгүнө жүзмөй коюшкан. Колдонуп атышат. Азыр бул жакта дагы маалымат алып беребиз. Қолдан келишинче нени айтып атышат, не деп атышат. Бул бассейн 10 миң куб, бул жерде эч кандай электр энергиясына муктаждык жок эле. Өздөрү ушинтип чыгарып атышыптыр. Ошол. Sort avatar. Avatar. Vakile deganligi ikkan bolalar bor edi, albatta. Paneldan necha dona qo'yilgan? Panelga mana gektarga 277 dona panel o'rnatilgan. 47 gektarga. Panelni aloqasi bormi? 1 gektarga 277 panel o'rnatilgan. Panelni aloqasi hammani svet sotgani qilinyapti. O'ziga ham ishlatadi. Tarmoqqa ham ulanadi, o'ziga ham betga ishlatadi. Chunki оборудованиялар bor, nasoslar bor, toplik bor, ishchilarga, uylarga ishlatiladi. Sechka ulangan ekan, qo'l satqanidagi sechkadan qo'yilgan. Бул канча киловатт, жалпы 7 гектар жерде канча киловатт ток чыгарып берет бул жерде? Общий mana bu yerda 1 gektar hisoblangan. 277 dona panel bor. Bir donasi bir kunda 3 kilovat elektr energiya ishlab chiqaradi. 3 kilovat energiya. Bir yilda 1095 kilovat. 1090. Bu bir oyda nimasi 74700 so'm bo'ladi. Bir donaniki. Endi shuni ko'paytirib yuboriladi-da. 4 megavatga mo'ljallangan bu. Maşallah. 4 megavatga mo'ljallangan. Endi hozir montaj ishlari bo'lib qoldi, tarmoqqa ulanadi. 10 kun, 15 kun ichida ulanib, sotishni boshlanadi. Şu bitta sistemami kapilli yerda 47 gektar. Hozir bu yerga yana bitta mana bundaqa nima qo'yiladi, nasos. Filtr yana bitta qo'yiladi. Hozir mashina o'zi yetib turibdi. Endi uzun katta bo'lgandan keyin ko'proq suv qo'yiladi, yana bitta qo'yiladi. 47 gektarga mana shu suv sug'orish mashinasi. 47 gektar жерге жүзмөй келген аватар. Бул солнечный панель нече гектарга болгон? 47 Yo'q, gektarda 47 gektarga bo'lmagan. Общий 4 megavatga mo'ljallangan panel qo'yilgan. Hozir 2850 dona panel qo'yilgan. 2850. 10-12 gektar yerda 10 gektar 12 gektar yerda nima bor ekan? Solnechniy panel. Hektardan bo'lsa 1 gektarga. Shunaqa. 10 gektar. Endi bu panel qo'yilgan, ham bu panelga nima qo'yilgan, ham so'ritokka nima ham vazifa bajaradi-da, mana bu panelga qo'yilgan stokka. Stoyka ikkiga bir ekanda. Ham spaler bo'ladi, ham stoyka bo'ladi. Ham panelga, ham bunga. Panelda qancha kilovatdan? 3 kilovat. 3 bir donasi 3. Bir kunda. Mana 3 kilovat. bitta panel bir kunda 3 kilovat. Bu yilligini chiqarib qo'yilgan mana. 1 kilovatlik aylığı jildig'i eseptirib qo'ydi. Eseptep. Bardığın eseptep koyuştular. Maşallah. Tığanlarım nake canını ağrıp tartaylı. Canını ağrıp tartsak. Avatar sortuna жүзмөй келиптир. Бул жерге эмегиле токшойт. Шпалеранын кызматын аткарып атат. Анан ошо шпалеранын үстүнө эле мына солнечный панель коюп коюшуптур. Капельное решение мына кеткен асып коюшкан. Ток зымдар кеткен. Жалпы жетимес, биз адашып айтыппыз.
47 гектар жерге жүзім егілсе, ошонун учурда 10 гектарында 10 гектардың ашық жерінде ушундай солнечный панельдер бар экен. Бул жакта бассейн. Машалла. Өзбекстан ушум өнүгүп атыптыр. Машалла. Бүт сугаруу системалары мына автополив жерлери. Az kıramız köramızı. Aros'un kanka Aros'u 60 dedi. Bunda her bir stoykanın Aros'u değil. Her bir stoykanın arası da bu. Aman. Buna kapeliner şene sisteması. Girip. Bak ya yüzdük. 110 mu geldi? 130 aka. 130 ekranı. 130'luk. Шланга менен. 130'luk шланга менен чыгып атат. Мына насос тартып атат. Булар насостун киловаттын башка данныйларын суруп коюшат экен. Бирөө көрбөсүн. Эйбе кыскасы киловаттары Bu yakta geldi. ал беркисине өчүрүп коет экен. Мына грубый очистка. Тонкий очистка деп. Бүт сертификацияны аркы берки защита бардыгын алып келип коюптур. Мына туугандар. Бул мына эң маанилиси ушул. Бул защитник деп коет. Насос бир жер иштебей калабы, кызып кетеби, бир жер тешилип калабы, кайсы жерде көп суу кетип атат. Кум тыгылып калабы, сразу бул жерден насос таштап берет туугандар. Мына насостон чыгыптыр. Чыккандан кийин биринчи мына грубый очисткага кетиптир. Анан ушудан чыгып кетип мынакей 3 эмеге кирген. Бул вантуз коюп койгон, воздух чыгарып турат. Анан ушудан түшүп ылдыйга. Ар бири дагы өзүнчө бир кызмат аткарат, мына көктөр. Анан ушудан мына фильтрлерге өтөт. Кварц кум бар ичинде, кварц кум. Кварц кумдардан өтүп туруп, эң майда калып кеткен дагы микроб баягындай майдашча нерселер мына 130 микрондук дисковый фильтрден өтүп, анан бакка кетип атат туугандар. Бул самочащий фильтр. Анан обратный жууганда туугандар. Мынаудан үчөөнүн тең кирлери, ылайлары келип туруп, бияктан мантип суу чыгып кетет. Бул жака мусорду куя берет кайрач мынаудан. Бул фертигатор системасы, буга да вантуз коюп коюптур. Дарындагы через фильтр бул жака кошкон, мынакей. Ошуп, бул жерде телефондон башкарабы, ушундай. Бул жерге счетчик коюптур. Канча тонна суу кетип атат, кандай кетип атат. Счетчик коюп коюптур. Анан мынакей, кайсыл картага сууну кое берет. Ушул жерден кармап туруп, бурат, бояка бурат, биягына бурат дегендей. Зындарды алып кетип, суу мынабыдан кирет экен. Таң калыштуу. Аватар сортуна жүзүм эгилген. 47 гектар жер.